Hah? Batu. Ya, kali ke baru nawa. Kami desa, nak awak ni. Oh, betul, I coming. Bakalan yan. Woo! Wow, ini perjalanan menuju tempat sedot emas tradisional di desa Pantai Ara, Kecamatan Betung. Ya, tepatnya hampir mendekati Gunung Singgah Mata, jalan menuju ke Takengon. Wow, jalannya lumayan parah. Waduh, hampir saja. Ya, kita perhatikan bersama, ini dia. Ya, ini kami berdua, Mr. Jack dan Om Zulfikar. Ya, itu di sana ada Bung Herman dengan Bung Juli. Ya, kita lihat bersama-sama. Wow, 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 sangat. Wow, perjalanan yang sangat menegangkan. Oh my God. Wow. Waktu dia hai tajak ada landak tambang. Semua lagak rambut tu nak tengok. Betul lah raya je. Mana bibit dia agak pegang bibit. Apa biar mau dengan aku kan. Oh. Ini dia. Hey, expedition. Oh my God, lagak tak Everest. Kecok lu. Very good. Baik kata-kata aku. Jangan merah. Mana. Video. Why do? Oh, welcome. Lon tandu. Welcome. No problem. Bate bibina kayo. Nyo kali cok dah no. Ha? Kali cok. Kali cok yang bate kajah banyak tu. Nyo kat pada tu no. Banyak tu. Ni sama no. Welcome to Juli. Mat, awak kali kena mak onda no. Ha? Selamat. Dok duduk. Wow. Okey. Adukah? Water drop.
Hello, brother. Looking here. Where he going? Not style. Mirror man. Wow. Cool. Camera, no action. Hey you. Right. All right. Hello, you.